Eto, tako je to izgledalo na prostoru oko zgrade BN televizije i zaista moram reći da smo uložili maksimalne napore da osposobimo naše prostorije koje se nalaze na višim nivoima, koje inače i nisu predviđene za emitovanje programa, i da krenemo danas sa emitovanjem programa kako naprosto gledaoci, bar oni gledaoci koji su navikli i koji vole da gledaju BN televiziju, ne bi bili uskraćeni za informacije koji su navikli da slušaju i da dobijaju putem BN televizije. Ja ću vas dakle još jednom podsjetiti da je gradonačelnik Bijeljne, koji je gostovao danas u studiju BN televizije, rekao da su nasipi, savski nasipi počeli da popuštaju i da je počela i evakuacija stanovništva iz nekoliko sela. Nasip na jednom dijelu prijeti čak i da se sruši i nije mu se moguće prići. Postoji dovoljan broj ljudi koji želi da pomogne. Postoji dovoljan broj i mehanizacije. Međutim, riječ je o tome da je stanje takvo, da je vodostaj rijeke Save takav da naprosto nije bezbjedno da se priđe tim područjima. Oni nastavljaju iz civilne zaštite, iz gradske uprave da prate stanje i pokušat će naravno da zaustave i spriječe moguću katastrofu. Mi sada imamo novo telefonsko uključenje.